Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Krista, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda kadandenak, iso ni Marco. Nasingpet, iso ang nagabuso ak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Krista. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaya't ko ang amuan, no addamat lang namnamak di tapusom, Krista. Apay, Johan, anya ka diti kayat mo amang ngagan asongbat ko ken ka? Siyempre, kaya't ko amang ngag nga ibagam, nga ay ayatan nakmat. Matlagayam. Apay nga rod adamagam pay laeng, no kastamat laeng gayam ti kayat mo nga isongbat ko. Ha? Kaya't mo asawan, Krista. Wen, Johan, ay ayatan ka mat. Oh, yes! Oh, Krista! Inarakot nakmatan, Johan. Diyan kung makaangas, gapo iti kinairot, ti panangarakop mo kanya. Ha? Sorry, Krista. Diyan ko nalapdan ti bagik. Gapo iti nalaos a kinaragsak amarikrik nak ita. Hoy, Krista, anya ti araramidam? Ada ka di panunot mo, ha? Apay manan. Sinong batam ni Johan? E dinto nga ada ka ayan-ayat mo ijay lugar yu. Unay kan? Anya ko ma. Saan nantumatla ang amaamuan no bilang? Ay, jak amukan ka. Apay, saan mo ka di nga ay-ayatan jay ka ayan-ayat mo? Ay, ayatak ni Marco. Matlagayam. Apay nga rot asinong batam ni Johan. Hello, Marco? Kumusta kan, Krista? Mailiwakon kan ka. Kaano ka nga gawid dito lugar tayo? Tsaka mo, no makaawid ak inton umay alawas. Makitan to, no kasano? Umayak sa lagpasyar ditan. Ah, ha? Ay, uray saanan. Agtaktak ka pa lang. Sana bale, dandanimot tanti panagawid ko. Sige nga rod. Ala, kastapay. Umawag ak to, apaman ang makaawid ak ije boarding house. Love you. Bye. Krista, saan ka kadi amaasyan ka ni Marco? Mangnamnaman di tao, nga iso lang ti ay-ayatam. Sana bale, Mika. Taisumot at talaga ti ay-ayatag. Ha? Kasta pa'y lang ti ibagam? Kasano nga rodmat ni Johan? Fling ko lang ang dayjay. Sa anak mo't aseryoso kan kwa na? Ha? Hoy, Krista. Laglagi pom ababae ka. Sika ti mapukawan. Kandi ka di maalas di tar aramidam? Ay na, Mika. Naalalas nga aramid di agin sa santa. Ngam adamot gayam nalimad nga aramid na. Oh, anya manan, Johan. Ayan mo. Apay aya. Damdamagak no sa dino ti ayan mo. Tasukunin ka tarong muarta. Ada ag dito'y boarding house. Ada aramidak. Aglabaak. Aramidam to dahil tayo makahawid ka. Ala, agrubag ka. Umayakon. Bye. Naglokon? Inidap na ti cellphone na. Papanam ka di manin, Krista. Rumarak, adalain nakgatangan. Adda gatangon. Di ko nam kidi. Agsarak kayo manin ka ni Johan. Unay kamatan, Krista. Hoy, makasauak man nga tan adina oras. God, anya kumano agkita kami. Ay, jakamukan ka. Mati mang bagbagakat ka. Kaslasaan ka abakbakatan. Di mo pampanunutan ti araramidam. Kasanon no maamuan ni Marco dayta. Saan na amaamuan no awan mangibaga? No maamuan na, sigurado asikat tinangidanon kan kuana. Anya? Kutag pa'y sumat. Saan ka di?
Si kalaang ti makaammo iti day ti abanag. Isu nga awan sa bali apakaamuan na, no di sika. Naragsak ka kadimot laang? Launay Taasin no ti sana maragsakan. No kasken ka ti kaayan-ayat na, nakapimpintas ken nakaseksexy. Ibanat mo manan ti kinabulerom. San man? Agpaiso ti bagbagak, Krista. No mabalin la ko ma, akanayon nga kita ta. Anya? Ay, unay daytan. Umay ka man kit di. Anya ka di, Johan! Naimbag man, tanalagip mo pa'y gayam no sa dino ti pagawidam. Kunak no nayaw-awan kan. Sang-sangpet ko laeng, Mika. Mangrugi ka kadimanan. Imbag no nagdigos ka nagsanitize ka, sakbay ang nagawid ka ditoy. Kat amang ano yawid mo ti bakterya. Ay, makauma ka, Mika. Di ta ka man laangan. Oy, masuron ka, kat pagimbagam mo ti bagbaga. Ay, saan ka laan na singad agayam? Ay na, amangan no nakaraman kan kanyak, Mika. Hello, Johan. Agawid ak ijay lugar mi inton bigat. Manungal daw mo ijay. 3 days lang siguro. Anya, nagbayag matan. Agsubli ka kumamat lang nga dagos. Tamailiwak lakit dikan ka. Manula ang matngaal daw. Sana bale, agkita tanto apaman ang makasubliak. Wen ang Awanan ti adu agngam. Day talatalo nga aldaw mat, adinak makita. Papanamanan ta nakarubot ka. Di kay la maumumang agsarsara ka ni Johan. Siyak pa yan ti maumuma kada kayo. Agawi dak ijay lugar mi. Kunak ano agsara kayo manin adwa. Kat no agawid ka, nasaysaya at numakiwin naswas ka ni Marco akayan ayat mo. Sila ang jitao amang namnamakan ka. Apay ayang amin nga unaan nak amang desisyon iti dayta. Bayam ka di, tamakaamuak amang diskarte. Ay, makaammo ka man langan iti kayat mo nga aramidan. Ngam laglagi pom Krista. Saan mo ama ilimod iti agnanayon dayta nga aramidam? Wen ka di. Anya kalakit din aya. Kat ko ma, nakasaga nakaamang sango iti anyaman nga ibu nga dayta nga aramid mo. Kunak no di kan mauray, Krista. Kunak mo talaga di na kun kaili. Anya kalakit din aya. Imbagak mo't nga agawidak. No kumata dito kan nga agsapol iti trabaho. Tapno saan kan amaya dayo kanyak. Matayak iti iliw. Sana bali, tada akon. Maup-upan day ta nga iliw mo. Nagsasaw ka. Kaslasaan na kakailiw Ay, saan mo't akasta? Ay, no amumla ko ma. No mabalin la ko maakanayon ti panagawid ko dito ay. Tapno laang makaden na ka. Nalpasan ti talo nga aldaw a bakasyon ko. Agsubli akon iti syudad. Nagbiit matan ti aldaw. No mabalin la ko mapagsardengan ti oras. Inaramid kon. Unay daytan. Sana bale, tadamat cellphone. No kumangaminta dito'y kalatan, Krista. Saan mo't mabalin Taadda ijay ti trabaho. Diyak mo't mabalin a panawan. Nagsaritaan tanday ta abanag. Saan ka di? Ala, uwanin. Sige, agrubot ka nga rodahin. Tay tulod ka ni Jaili. Nasaya at nakasangpit kan, Krista. At dababay amang sapsapul kan kay dinaminsan nga aldaw. Asino, tata? Lani ka no mo't tinagan na. Awan mo't am-am mo kakasta tinagan na. Saan na ka di nga imbagan o anya tigagara na, tata? Awan mo't imbaga na. Imbaga ka nagawid ka ijay lugar yaw, kat kuna na nga agsublinto ka no. Urayam ang nga umay. Imbagak atalo nga aldaw, tikawan mo dito, oy.
Sige nga rod, tata. Pakaamuan nak, nuumay manan. Mika, nakitam ka din no asino dya babae nga imay dito amang sapsapol kanya? Jak nakita. Taawa na kay di may. Nasarita laang ni Tata Goryo. Asino nga taday jay? Awan mat amamok nga agnagan itilani. Katsika panunutom ana imbag. Ang mga no asawa mo tidadoma at tinutupam dayta. Agtal na ka man, Mika. Kat, anya ti amok ngay. Kag susukot mo ti boyfriend mo nga men? Ay na, Mika, di agnagan itilani amang sapsapol kanyak ti tupi ko. Saan kat asyak? Ala, urayin talatan no umay. Tapno maamuan ta no asino dayta a babae. Itaman pa'y nga awan awag. Wano text ni Johan. Manon nga aldaw tinapalabas, manipod nakasobliak. Awagak man. Unattended mat. Lowbat siguro. Mapanaklangan ijay dagos na. Jakon agawid. Tano agawid akpayla ijay boarding house mi. Sigurado, ado man ang timanggag ko ka ni Mika. Iso nga agdiretso aklatan ijay pagdagdagusan ni Johan. Nakaul-ulimak mat. Adamat ti motor na itiruan. Adda tsinelas ti babae dito ayan ti ruwangan. Ay, agar aramid kan Johan. Paiman. Talaga mo ti garanggan diyang babae. Tasikapayan ti umay mangidanon iti bagim ditoy. Lani, agparbang ka kuma. Kababain ka dagiti ka aruba. Agparbang tarupam? Saan ka amakibiyang iti aramidak? No di mo kaya't amanayunan ta dungir mo! Nawatan! Asino ka? Kananya ti aramidam dito eh. Sakla ang mat ni Lani. Nga asawa ni Johan. Garanggan diyang kababae. Anay ko! Di nakipot! Husto na Kalbuan ka laangan! Garanggan diyang kababae. Nagadudita ti mabalin mo agargaryan. Ngam apay at tipay asawak tinapilim. Huston! Pangasim! Anya huston! Ikarkaro kit diya. Tapno mariknam. Kat sardangamon ti asawak. Huston! Diyaka mo nga da asawa ni Johan. Kat si kamot Johan. Agtungtunga nga kalatakitan. Tanglam ti asawa. Buisit ka! Awanan ba inday jay Johan? Linuko na. Adamat gayam asawa na. Kat agpada kayon nga awan babain na. Awan sa bali ang maibagak no di ganabam. Day tati maalalam. Kasaan ka mat ang mabagbagaan? Mano apang magbagakan ka ngam dinak ikaskaso. Anya kamatan, Mika. Kasto lang araw din ti naramid kanyak di buisit nga asawa na. Kasta pa'y lang ti ibagam. Kurang pa'y day ta inaramid na kan ka Kuma, ingusugos na day tarupam. Kasla saan tamat nga agayam iti kasta nga ibagbagam. Krista, agayam ta. Ngam pulos adyak kanunungan ti kasta nga aramid mo. Napatig ka kanya, iso akanayon ka adilawan. Kan kanayon ka apalagipan. Ngam saan ka matadungag? Mika. Ay, iso nga awan sa bali apabasulam, no di si kamot laang. No ammom ko mati makontento, kan nagbalin ka na pudno iti relasyon nyo kan ni Marco, o di awan ti kastaan na pasamak kan ka. Anya ti aramidam dito Marco. Kaya't ka kumangay sorpresa. Ngimjak ni namnama asyak ti masorpresa. Anya ti kayat mo asawan.
Saan kan nga gindidiam mo? Namuak nga daki na relasyon mo nga adda ang asawa. Nagsakit. Kunak no napudno kay ti panagkid daw mo iti ti pamakawan. Anya mananday to'y, Krista. Pakawanan na ko, Marco. Si katipudno nga ay ayatek. Awan kami ka ni Johan. Diyak mo nga adda asawa na. Saan mo nga ikalintigan, ti agdadata akilo nga aramid mo. Agpapanpay saan mo nga amo nga adda asawa na. Nabatad alinukonak manen. Marco, pakawanan na ko, Di nakarakupan. Madurmanakan ka. Anya, ang pangaasim, Marco. Ikari, saan ko Naminanukan nga agkari. Inaramid mo manan ididayta. Pinakawan kan inawat ka. Gapo tayo ayatan ka. Namatiak. Kan nagtalakakan ka. Ngamapay. Ikan na kumapay iti may sapay agundaway. Manuntintad ko agundaway. Ngam sinayang mo. Awanan ti maitad ko pa'y atyansakan ka. Katag sinatan. Tapno nawaya ka na iti raramidam. Uray pagririg punam amin alalaki. No iso ti pagragsakam. Anya ngay ka no, isangit-sangitam dita. Awanan, Mika. Nakiwin naswasin kanyak ni Marco. Ay, dang nga kamat ngamin ita, Krista. Apay, anya tinamnamaam ngay. Nasaktan di tao iti inaramid mo. Alangan mag-iibaga na akastoy. Okay laang day dyan nga inaramid mo. Maawatak, normal laang ti agkamali, tatao tayo laang. Kasta, tinamnamaam nga ibaga na, Krista? Ha? Agasam day ta? Saan lang gayam anam na minsan nga inaramid mo day takan kwa na? Ay, grabe ka. Mika. Aguuyong laang ti lalaki ang mangibaga iti kasta. Kalpasan ang maamuan na alipliputan tinobya na. Siyak to pa'y agayam mo laang kat masurunak kan ka. Mika. Gusto ko man. Agnakam ka kuman, Krista. Inton sumaruno, ang makiayan-ayat ka. Saan munto kuman a pagsusukutan ti lalaki? Tao ka, Krista. Saan ka nga aso, wenno baboy, tapno aramidam ti kasta? Maawatan! Nagawidak, ngamdya kon nakita pa'y ni Marco, Mr. Lonely, tapim manawan iti lugar mi. Aging nga nadamag kulaangan, anang asawan da ito'y. Nagtalinaedak meten a single aging ga ita. Tuy pagayam mo, Krista. Krista, pagayam ko, agyaman nakiti da ito'y apakasarita husto launay ti balakad ti gayem mo ken ka. Saan mo apagririgpunen dagiti lalaki iti biyag mo, gaputa si kalaeng ti madaksan, ken nakababain kalaeng. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Krista, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Rizalyn Roman, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.